Thiko igere mbere ya ndereti ya ahuraniri ya giturwa kia upresident irararirio muthi wa keri kiumia giukite. Muhuraniri wa giturwa kia upresident na ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga augite Ndigekinyia ndereti-ini ino. Ndumiriri kuri nyumba cia mohoro kuma kuri ruhonge rwa ukinyaniria ngwataniro-ini ino yugite Raila ndakanyita itemi angikorwo maundu maria marahutia a Kenya ta ungumania na wigiririki wa atongoria matikariririo. Ndumiriri ino igikuwa uyu urari murugamo wa muhuraniri wa giturwa kia upresident ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza William Ruto akiuria maundu maya matikanariririo. Kulingana na ngwataniro ya Azimio, Ruto arethema kwaririria maundu maya kuona ari na ucuke na ndari na matanya mega makoni utongoria wa bururi. Ngwataniro ino ikiuga handu ha gugate ihinda ndereti-ini ino, Raila na munini wake Martha Karua magatabania giikaro kia muingi nyumba-ini ya mishamanio mwena wa Jericho guku Nairobi. Hindi ya mishamanio ya kiuteti kaunti-ini ya Kericho, atongoria a ngwataniro ya Kenya Kwanza ni manyururetie murugamo wa Raila kwaga gugekinyia ndereti-ini ino, makiuga ndari na kioneki o giothe kuri a Kenya. So mmesikia ule mzee wa kitendawili amekimbia, ameogopa kwenda kwa debate kwa sababu hawana agenda. They have no plan, they have no agenda, hawana sera ya kuuza. Kwa hivyo wanashangaa watakuja kufanya nini kwa debate. Kama ni kuongea mambo ya unyakuzi wa ardhi, mzee akitendawili na chairman ya Azimio, we are ready for a conference. Ona kuhanoro uguo atongoria ngurani ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja ni manyitite baru murugamo wa Raila, makiuga hatire bata gute ihinda angikorwo maundu maria makariririo ndereti-ini ino matire na kiguni o giothe kuri a Kenya. Wakenya wanataka kujua nani alituleta kwa hii shida na tutatoka namna gani. Kama hatuwezi uzungumzia corruption and it is the single most existential threat to the country, then there's no point of having a debate. And so for Baba, can you come to Kenyans and tell Kenyans what you want to do for this country? In a social hall, let every Kenyan have a right to ask you a question. Kuringana na gavana wa Laikipia Nderitu Mureithi, ngwataniro ya Kenya Kwanza ikoretwo igikugeria a Kenya wara na njira ya kuhura tafarira cia thirikari iria ikoretwo ari kiguni hari ukuria wa bururi. These guys are not interested in proper debate about how to create jobs or how to increase incomes. They're interested in slander and innuendo, and there's no reason for us to be part of it. Mwenaini wake muhuraniri wa giturwa kia upresident na kiama kia Roots George Wajakoya augite agekinyia ndereti-ini ino angikorwo ni agaturanirwo na ahuraniri othe a giturwa giki handu ha kugayukanio ta uria ndereti ino ikoretwo igitwarithio na mbere. Waniweke na Raila, waniweke na Ruto, waniweke na Maure kwa meza moja, mimi siendi. Hakuna debate bila Wajako. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.